Imamo u planu obnovu voznog parka 15 do 20% svake godine obnavljani, tako da bi u roku od 5 godina zanovili kompletno vozni park Hrvatske pošte koji je dosta veliki. U sklopu te obnove onda imamo i ovaj sad dio uvođenje zelene energije, odnosno vozila na električni pogon, alternativnog pogona, i ovo je samo nastavak onoga što smo radili u zadnje 2 godine. Sredstva za nabavku 20 četverocikala koja su na električni pogon sufinancirana su sredstvima Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 400.000 kuna. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.280.000 kuna. Hrvatskoj pošti to nije prva nabavka električnih vozila, odnosno nabavka na način sufinanciranja od strane fonda. Ovo je već 3. godina u nizu i naravno da ćemo taj trend i nastaviti.